الرياض. أهلا. من السفارة العراقية؟ لا والله مو من السفارة، من المؤتمر الوطني الكردستاني. جاي على مدينة زيارة اي والله جاي نستفسر. جرايا گشتیو معلومه کو بحزاران کوچبرین کو پرانیاوان جباشور کردستان نه افسر دو هفته کو د سینور بلاروس و پولونیا نوا دارستان ده سرما نخوشی برچیبون تیبون به هزاران کس لورا جویانه حتی نها تو جبلی هن سازین هومانیست هومانیتر انسانی که هنک آلیکاریه که گلک بسینور که گیهشت پنابران کنکه شاندا کنکه امنها لسر سینور بلاروس و پولونیانه محول دا که ام بچن نوا پنابران که ام روشاوانی کلورا چیه پیوستین پنابرا بچیه که ام وک کنگره نتوی کردستان و سازین هومانیتر یه کردی وک هیواسور و سازین جواکی که ام کاربن آلیکاریه بکن لی مخابن پولیسین پولونی و لشکرین پولونی صدکی آستنگی لپیشیا هر کسی و لپیشیا مجیدانی او در فتا کو ام بچن ناوا پنابره کو ام روبرو وان ببینن ام لوان گدار بکن ام لروشاوان ام تثبیت بکن کا پیویستیا وان پنابره چیه نخوشیه برچیبونه چادرن بطانین جبر کو تشتکی لناف دارستانا ازمانکی وکری سرمایه آگاداریه کو تین براو کرن کو دی ناوا چند روزاده و سرما و سقم دا که بن صفری اویا احتماله که پرمزن هیه کو بصدان زاروکن جنین کو نکاربن خوال برانبری و روشا هوایی کو خوراگرن و جیانا خوش دست بدن حتی نها آگاداریه کو گیشتن دستین ما کو درایا گشتی جیته بلا کرن زیدتری 10 زاروک و جوان جبر سرمه جبر برچیبونه جبر نخوشیه کو جیانا خو جدستانه بگمان کنگره نتویی کردستان وک ارکک نتویی پی دزانه کو بی ناوا پنابرین کو جبر شرط و ظروف جدا کو جولات خواه جبر اگر آبوری به اگر سیاسی به اگر زختا کو لسر وان به واری خواه مالی خواه گندی خواه خاکا خواه کو ترک کرنه حاتن دبنوان دارستان آدنه اوایاج بو ما تراژدیه که مرواییه یا انسانیه پیوسته که هر کس درای خود دهیلا خود که دست آلیکاریه که ام لوان پنابرا بخودی در کون که ام کاربن چاره که جروشاوان را ام پیدا بکن محول دا شاندا کنه که ویلگل رایدارن پولونی که هن هفدیتنا بکن de rojen îro û sib û disib wê li gel raydarên Polonî wê hinek hevdîtina bikin em ê rewşa me dixwest ku em rewşa penaberan rûbirû em bibînin ku em karibin ji bo wan behs bikin ku rewşekeke bi çi warî de neye. Di qenaeta min de ku raydarên Polonî jî baş dizanin ku ew penaber de çi rewşê de ne ji ber birçîne ji ber tîne ji ber nexweşin ji ber zarokin sermaye li nava daristana ye hûn li derdorê me dinarin ku erdeke vala ye tu şênayî jî li vê herêmê tune ye bi rastî trajediyeke însanî ye ya me ji bo xelkê me ku me rica ye bi tu şêwazî ku malê xwe gundê xwe خاکا خو ولاتی خو کو ترک نکن و ریسکا کو براستی جیانا و دبن مترسیداریه دیه کو ولاتی خو ترک نکن ام دزانن جبر سببین چه دبه برابه با آبوری دبه سیاسی دبه زخت دبه
کو گرتن جی بلکی لپیش چاوا کو هبه کو بانگا وازیامش بو خلکی ما اوه کو نکوین روشک وها لی هجمارک بقاندی 4-5 هزار کرد نهال پاشمه تقریبا 3-4 کیلومتر دناوا دارستان اندنه yani ev seri 2 haftayı 3 haftayı ne raydarên Belarus wan bişûnde kabul dike ne jî ku yê Polonya'da em baş dizanin mebesta ew dewletên weke Türkiye, weke Erdogan, weke Belarus û Lukashenko van penabera ku ji bo mebestê xwe ji bo armancê xwe siyasî bikartîne li hemberî Yekîtiya Ewropa. Bi taybetî dewleta Türk û Erdogan ku bi rastî jî wekî ku li Rojavayê Kurdistanê kir niha jî li Başûrê Kurdistanê dike ku dixwaze xelkê welatê me ji xelkê Kurd vala bike demografiya welatê me bela bike ku li şîna wan penaberên ya jî komên çeteyî ku li Efrînê li Serêkaniyê li Şehbayê li Girê Spî ku bicî bûnû wan bînin li vera bicî bikin ev lîstikeke senaryokê dewleta Tirkiye ya Erdoganê me tirsîdarî evaya ye em agadariyê ku ji raya giştî û cîhan gişt pê dizanin ku dewleta Türk bi hezaran penaber bi rêya belafirê xwe ji İstanbulê anîne Minsk ev penaberan sê parê wan di seriya Tirkiyê di seriya İstanbul ratiye mebesta Erdoganê ev e ku xaka me ji xelkê me vala bike demografiya Kurdistanê belav bike wenda bike ku têk bibe bi heqîqet. Aveya jî pêwîst e ku raydarên Ewropî û kîjan saziyên humanîst ku bibe ku li ser kesên weke Erdoganî weke Lukashenko zextekê bike ku îd ji dev ji van senarya van siyaseta wanî ku koçbera tên davê ji nava daristana ku dev jê berde ji ber ku avaya qetliameke weke qetliama etnisî weke ku dixwazin qetliameke ku ji xelkê me ji welatê me vala bike ku bi vî rengî wan davê ji rûbrûyê ku jiyana xwe ji dest bidin.